Assalamu alaykum hurmatli do'stlar. Bilganingizcha shou-biz topshiruvining geografiyasi shoqti zo'r ham endi naqta shu sabablar bilan kelib yetdik biz Qo'qmaraga ham ko'rgazarliklarni biz uchratdik. Salam. Laysan G'imayev ham Bulat Bayramov. Endi nishab yurisiz bunda? Nishab yurgani bizni sen shamolaysan endi biz de shamolaymiz. Ham siz de tezdan ko'rasiz. Ne ishim biz bor bizda. Ishimiz bugun jilishdik. Ne ishim shou-biz bugun Qo'qmarada. Ketdik. Bilirga tilaysiz ekan bizdan ayrilmag'iz. Siz o'ylarga mumkinsiz biz bilan naqta shu Kamazda keldik deb, lekin yo'q, bu olay tugul, biz bartik shu motor Qo'qmar deb yozilgan yozuv yanında sizning bilan esenlashirga ham indangama bizni davom ettirga bo'ldik. Laysan G'imayev, Bulat Bayramov ham Azat Yasaviyevich Zahidullin. Do'stlar, təmli kurashimiz 10 yil, 10 sezon davomida turli retseptlar bilan, albatta turli artistlar, qonaqlar bilan sindirib turadi sizni TMTV telekanalında. Hem de şu 10 yılının 9 yılında bizden tapşırığımızın təmli kurashimiz sponsoru Qo'qmar Metal Zavod Sabah Zavoduydu. Hem direktörü o'zi şahsen bizni qarşı aldı. Azat Yasaviyevich, bek приятно, bek zo'r rahmat. 9 yil kela olmadik endi oshlanmag'iz. Kelganingizga bek shuat. Kuni bugun qachon kelsangiz biz sizni ko'rishlarga bek riza. Shunga ko'ra kelganingizga bek shuat. Yara keldingiz bilan ko'rib ketirsiz motor kunni bizning shu motor ishxona. Ko'rib qana tugul, hatto televizor qarovchilarga ko'rsatib ta ketamiz hali bek zo'r tilak bilan shulay bit. Azat Yasaviyevich, mana bizni ko'rasi kela haligi Qo'qmar tobasining yeysa biror kastrulning boshlang'ich etapından olib, mana tigi 1 kilo alyuminiyanda yeysa metal kirib ketadi deganda toba chiqqan. Shu ko'rib bo'ladimi bugun? Bo'la. Ha? Bo'la. Bizning ish bora tavlik hisobida kruglый sutki bilan ishlaydi. Shunga ko'ra kirgach, ana pishlarga kelib, har bir pishda o'zingiz nechik ishlagandan qarab ketirsiz. Anlar aning yo'li butun sexlarga ketadi. Shu sexlarga borib, qarab, o'zimizning qo'noqlarga ko'rsatib, o'zimizning tomoshalarga ko'rsatib, shularning savod sabah chiqqanini ko'rsatirsiz. Rahmat. Men o'ylayman, qanaqa bo'lasiz deb. Shunda sifati aybat bo'lgan, sifati aybat naq bo'lgan motor bilan savod sabah setiran o'rin shunday bizning Qo'qmarada. Allohga shukr kelib yetdik. Biz zo'r tuzimsizlik bilan kutamiz hozir o'zimizda shu umuman olganda haligi sayohatimizni. Shunga ko'ra biz boshlaymiz. To'xta boshlagancha. Endi balishdi, ko'pdan pishdi, 1 soat davomida mana hali suvutmisha balishdi. Boshda balish ashib sanasini zavodga qarab ketamiz. Men ana aytib turmasdim. Haydi. Do'stlar, Qo'qmar tobalari, kastrullari zavoddan tugul amnamundan boshlanadi deb bilaman. Ne uchun? Bu siz boshida aytdingiz, mana qo'yan boshlanadi sizning tobalaringiz. Mana boshlanadi shundan Shimol skladından. Alyumin qo'tqash bizga mana shunda ona. Men sizga aytdim endi kundalik bizga mana 20 tonna alyumin, 1 fur alyumin biz qo'llanamiz. Shundan chiqib mana shu Shimoldan shu alyumindan chiqib bizning tobalar, kastrullar. Mana shu yerdan boshlanadi. Biz TMTV telekanalında təmli kurashda qo'llana turgan kastruller deb aytaylik, tobalar deb. Dres aytasiz. Hozir ketdik zavodga. Boramiz, nechik har bir etap uzib chiqamiz, nechik ishlarni qo'ya insiyatsiylar, nechik tekshirishlar borisini ko'ramiz. Butun etapni ko'rsatib chiqamiz sizga. Albatta. Do'stlar, biz zavodning ishine kirdik deb sanayman, deymi? Biz ishidan da shulaymi bu? Sex bizning bu zavodning tub sexi, quyi sexi. Biz bilan bunda har endi Shimoldan alyumin Shimoldan ishlaymiz, shuni savod sabolar. Bizning ishlav 3 turli quyi bilan ishlaymiz biz. Gorizontal ko'kilni standart bilan. Bunda shunda bizning kichkina savod sabolar, kichkina kastrullar, kichkina qopqochlar. Solalar, ko'rasizmi? Neden? Alyuminning temperaturasi 850 gradus. 850 gradus. Mana bunda jeykini hozirgi zamonda endi tigi konditsionerlar turaymi? Bunda temperatura uni hali zo'r tugul. Ilk yillarda 60-70 gradus hali temperatura ko'tariladi. Tag'in bir so'roq so'rasam kerak. Nishab ko'pisi kilnyashki bilan jirilar alar? Alar bek matroslar. Shulaymi? Spes kiyim shunday bizning. Anglashildi. Ketdik ayda qaraymiz masalar. Mana tag'ib jibaralar, pishka, irib shiva, deganda irigash 850 gradusda iri. Mana bunday texnologiya, bunday irituv texnologiyasi bizdagina bor, patentovanный. Butan yerda yo'q. Qo'qmaradagina bor. Shuning uchun bunda tushirga, video syomka yaramay. No, sizga endi baribir nechta tashlama. Eksklyuzivniy kadrlar jamoa. Butan kishilarga biz tushirga, foto syujetlarga, video sirga ruxsat etmaymiz. Nashu shunday. Shimoldan borliqqa keladi shunday motor kastrullar bizning.
Менә җәмәгать, таба ясауның икенче этабы. Башта куйдылар, беренче этапта куйдылар. Менә мондый формада чыкты. Суынды. ОТК тикшерде. ОТКдан технический контроль. Килеп тикшерде. Шуннан соң җибәрәләр менә шу бу цехка. Монда цех шобу цехы. Нигә дибердә тавыл? Шаба. Шай шоптыр кистереп ала. Менә кистереп ала. Менә бу литник дигән нәрсәсе кырыен. Кастрюльне битендә байтырып җибәреп булмый кешегә. Кырый. Кара, җайлы булыр име? Туктале микрофонны, туктале микрофонны. Менә шулай куясың да. Пешерәсең. Ай кулдан. Суда бар уже. Опа! Атам опа! Biz endi hozir boshqa sexga ko'chdik. Nimalar ko'rib? Timir цехы дип атабыз. Timir цехы бу. Монда без эшлибез туризмга, актив ял итүгә куллана торган җиһазлар. Алар гына түгел, Булат Байрамовның өендә тора торган менә шундый учаклар. Җәмәгать шундый учак, Булат Байрамов куллана. Шушы учакта Казанда пешерә үзенең тәмле пловларын. Шулай бит эме? Хашламаларына. Так, biz тагын бер зур бер цехка килдек. Монда карагыз, бик күп. Менә бу кастрюльләр, табалар, капкачлары. Монда шыма түгел. Монда шундый. Әйе. Без тагын бер этапка килдек име? Монда инде шоптырып алганнан соң, менә шу табаның кырыйлары битендә үчле булып кала. Мин шаптырып алганнан соң. Әйе, Булат шаптырып алганнан соң, шулай үчле булып кала. Кулларны кистермәсен өчен без моны токар станогында шомартабыз. Шуны шомартканнан соң менә уже әзер таба шунда килеп чыга. Ялтырап тора, шума. Монысы әзер таба дисәң булай менә моны. Всё. Моны буйсы гына калдымы? Моны әгәр дә буйсы икән, буяталар, буясы түгел икән, ОТК тикшерә. Контролер тикшерә, контроль тикшергәннән соң тагын туплар моны капкачлар белән, тоткычлар белән, шуннан соң җибәрәләр складка. Әгәр дә эшкәртәсе икән, буятасы икән, моны җибәрәләр буяу цехына. Менә дуслар, без әлеге Кукмара металл заводының инде табалар ясау цехында иң ахыргы этабында име? Ахыргы этап инде Тагын бу теге ахыргы этап. Менә карагыз хәзер. Менә ул әзер таба дисәң булай. Бу инде чыкты менә әле җып-җылы. Җылы ипи кебек. Җылы ипи кебек менә пистән чыга, кибәннән соң ОТК тикшерә. Аннан соң инде ахыргы этап башына моңа я тоткычны бурып куялар, я шүкеп утырталар. Аннан соң капкач тартмага тып куялар да и җибәрәләр складка. Бүтән этабын күреп чыктыгыз җәмәгать. Әле упаковка калды бит. Бүтән серләрне беләсез ха. Упаковка калды. Ахыргы упаковка бар инде. Анда уже безнең тагын бер яңа эшчебез бар. Аны эшләтеп күрсәтәбез. Яңа эшчебез бар. Яхшы. Менә хәзер инде без чынлап ахыргы этапка килеп җиттек. Ахыргы этапка килеп җиттек. Инде монда әзер табаны, әзер кастрюльне җыялар да. Капкачлар, тоткычлар куеп инде капкачлар куеп, коробка салып җибәрәләр складка. Менә без әле күптән түгел яңа эшче алдык. Менә шу эшче белән сөйләшеп киттек әле. Так. Исәнмесез? Исәнмесез? Сез бит Ләйсән Гимаева түгелме? Әйе. Монда эшкә кирдегезме? Менә эшкә кирдем әле апаем, шундый эши. Күптәннән кирдегезме сез әле монда эшкә? Сәгать ничә? 2. Менә эшкә урнашуыма 10 минут булды әйме, шундый эши. Нәрсәсе эшисең сезгә менә монда бу заводта әйтеп узыгыз әле, Ләйсән ханым? Бу заводта миңа бөтен нәрсәдә эши. Эшедә эши, җиңел, шундый рәхәт. Көн сайын килгәч ашаталар, эшертәләр, сөт биреп җибәрәләр өйгә әйме. Так. Коллектив шундый дус, кызлар белән рәхәтләнеп сөйләшә, шөкердәшеп эшлибез. Сез миңа сөйләгән арада инде бер коробканы әзерләп тә куйдыгыз. Әйе, менә кара ничаклы коробка җыеп та куйдым инде, әзер. 10 минутта шуның хәтле коробка җыйдыгызмы? Менә. Иң шәп табалар, иң шәп жаровнилар бездә, апаем. Шулаймы? Әйе. Димәк, бу менә булай китә инде хәзер кибеткә. Кибет киштәсенә китә. Кибет киштәсенә менә шундый. Кибет киштәсенә китә, менә шундый шәп жаровнилар, төрле размерда, төрле төстә, җаның нинди теле. Төрле литражда. Әйе. Менә шулай. Кукмара, Ләйсән Гимаева җитештергән табалар. Без лабораторияга кирдек. Монда инде әзер продукцияны, монда шималны да тикшерәләр һәм әзер продукцияны да тикшерәләр. Табаларны. Без әйттек инде менә теге әзер. Монда карас күрәсезме? Табаларны әзерләгәннән соң сменага бер лабораторияның белгече чыга да. Любой бер табанымы, кастрюльмы монда алып килә, электробала да монда алып килә. Монда алып килгәннән соң 48 тест буенча тикшерәләр. Һәр бер 48 тестның бер тестын булса да начар икән,
начар болып шыға екен. Бұзылса, әгер нешесі, қоплама бұзылса, тігіндегі цехтағы партия сауыт саланың жіберелер яғынан ірітерге пешке. Бірақ етіп. Мына бір тобағына олдық біз, мына шундай тест бір тестін күшетеміз. Решетка тест деп атала бұл. Решетка тест. Шундай бір ликалы бар еме, шушы ликалының қойлар тобаға, шушындай пышақ білен ясыйлар. Насечка деп айтегенде, насечка ясыйлар. Соң 90 градусқа бұралар, да тағы насечка ясыйлар. Насечка ясағаннан соң мына шушындай шапмақ кейіп шыға. Мұнда алюмин көріне ұры көресің, алюмин көріне. Мына алюмин көріне. Қазір алабыз. Алабыз шындай скотч алабыз да, скотчны ябыштырабыз, нығыйтып ябыштырабыз да, и тортып алабыз. Тортып алғаннан соң, мына скотчта даже бір түп антиперия қоплама бұлыра тиісті. Бұлай қалса демек нәрсе? Бұлай қалса бұл алюмин бұл. Бұл алюмин? Әгер демек мұныға қоплама әлеге екен, значит қоплама нашар, бұл партия нашар, бұл партия қопламаның акциялерді кері жіберелер, бізге ірітерге. Мұннан тыш, әлі тағын бір тесттары бар, сізге жүтәбіз еме. Мұнда су қойнатылар, бұна қарағыз. Россия гос бойынша 12 саат қойнатылар, бізде 96 саат қойнатылар. Мәселен, су салалар, күні бойы қойнай, екінші күні келер тағын салалар, тағын қойнай, 96 сағат. 96 саат қойнатқаннан соң антипригар қоплама нашар бұлыға тиіш түгіл, біресе ебашыға тиіш түгіл, табас түне. Мұнан тыш тағын баралық тағын қарайбыз ая бірінші. Кеттік тағын бір-екі тестқа. Бір-екі тестіміз абыз. Мына біз мұнда енді лабораторияда тағын бір тест текшіріп қарайбыз, қырылу циклын текшіреміз. Жуып қарайлар, демек губка білен. Тота шеткені жуып қарайлар, губка білен жуып қарайлар. Мына шайтыр шушынды губка білен. Қоты бұл? Мұндай үйдегі қолан тұран губка қарағанда нағырақ, қотырақ. Мына шушы губканы қойлар да, шушында салалар су, салалар жуы отырған емелер ме? Химикат и шумлан жуып қарайлар. Біз айтамыз, мына мұндағы біздің бар 17 мың, 12 мың цикл, 17 мың қады. Россия гос бойынша, әгер де қоплама 1000 цикл шыды екен, ол әбет деп шыққана. Біздің 17 мың? Инкемі 7 мың. Инкемі 7 мың жәмәғат. Шуға көрі айтам бейтін мен тәмілі кірәш барғанда ТМТВ-да еме қар уақыт айтам, шуға көрі ең шыдам табалар, көк мара табалары деп. Бұл әлі қойын хауадан алынған ебір түгіл. Бұл лабораторияда сыналып, шындай нәтижелерге ерешілген факытлар. Қадыр тұсылар, соң тарихқа келгенде еме, біздің заводының нешек ұйышқан, қошан ұйышқан көп кіші сұрай қызықсыған кішілерге айтабыз. Әбелер сөйлеу ойынша тегі бұрын заманда деп сүй башласаң, біздің заводының ұйышқан елі 1700 заводның құты өл. Бүтіней қию историясын тарихын чек башлана. 1743 еліні Көкмара орнында Тойыш ауылы болған, һәм шул Тойыш ауылы янында табалар бақыр. Бақыр тапқаш, бақыр іріте тұрған завод ұйышып келе. Һәм бұл завод янында кішкене мануфактуралар ұйышалар. Бақырдан кішілерге үйде қолана тұрған түрлі жиһазлар ішілі башылар. Тәлинкелер, бақырда, бақыр тәлинкелер, бақыр кружкалар, бақыр колақлар. Бақыр біткеш завод банкротқа шыға, банкротқа шығаш ябыла. Әйінде 1930 еліні ұйышалар кішкергені бір артель, Қызыл Темірші деген артель. Һәм бұл артельда кішілерге темірден түрлі хожалықта керекті жиһазлар ішілі башылар. Чилеклер, құмығанлар, қол жуғышлар, умывальниклар енді. Һәм бірінші пеш, бірінші бадия деп етейік. Бадия, алюминий құя тұрған бадияны құялар 1940 еліні. Һәм тракторларға, машиналарға түрлі детальлар ішілі башылар. Соғыш елларында оборонка ашылар. Һәм соғыш біткеннен соң мына біздің регион, ел бойы регионы үшсіз һәм әйбәт сыйфатлы сауыт керек бола башлай. Һәм мына шушы артель базасында құя башлылар алюминнен түрлі сауыт сава. Кастрюль, кастрюльлер табалар жейкені июль айында 1950 еліні шыға башлай сауыт савалар. Мына шуннан біздің тарих башына Көкмара сауыт сава заводы деп. Достар, біз енді бір 100 метр кеттік, бір шақырым ерар. 500 метр кеттік та екінші заводқа келдік, Көкмараның екінші заводында. Бұл нендей завод? Бұл яңа завод. Бұл яңа завод. Біз мұны 2016 жылын түзей башладық, 2021 жылыны кірттік, ішлей башладық. Мұнда сауыт саба шығара башладық деп етсек болады. Август айында 2 линия ішлей башlanды. София деген һәм Леон деген линия ішлей башlanды. И апрельдан башлап, биылғы апрельдан башлап біз тағын мантаварка белән мисклар ішлей башладық. Бұл көгармей тұрған қолайдан ішлей тұрған сауыт сабалар.
Biz zavodның ішіне кірдік те, кірдік инде бу шоурум деп аталаймы? Экспозициялар деген нәрсе. Татарча айтканда экспозиция. Менә шушында уже біз линияларны күрсәтәбез. Бу Леон дигән линия, София дигән линия, Монтаварка да шунда күрсәтәбез инде, Монтаваркалар бар. Менә мисал Леон, София. Дальше менә без каршы бик ялтырап тора безнең күрәсез яңа продукциябыз. Бу апрельдә чыга башлады Монтаварка һәм мискалар. Менә шушы продукция шушы заводта чыга. Заводның тагын бер күренекле экспонаты. Әлеге комган 1890 елда бер туган Володиннар мануфактурасында эшләнгән. Кукмара металл савыт-саба заводының тарихы нәкъ тә шушы комганнан башланган дисәк тә ялгыш булмас. Так, biz bu zavodның birinchi этабында. Birinchi этабында булат. Монда иңелек шушы станокта лазерный станокка куела колай, күгәрми торган колай. Колонлыгы 0,8 мм. Һәм программа куела, программада шушы дип түгәрәкләр, менә шундый түгәрәкләр киселә. Менә мәсәлән бу түгәрәк төбенең түгәрәге бу. Аннан инде капсула ясала. Шушының içine капсула içine куела алюминиевый диск да, анасын төбенә ябыштырыла. Менә бу башлангыч этап. Дәвам итәбез инде. Менә хәзер инде дискларны кискәннән соң, дисклар шушында килә. Менә бу автоматизированный линияда эшләнә инде уже монда чыга посуда дисәк була. Савыт-саба. Иңелек салкын тарту белән менә бу пресста тартылып ала. Менә тартылып Кіріп кетті. Менә пресс баса. Бу атлас салкын тарту дип. Менә шуны тигәрәктән, тимердән, менә килеп чыга менә шундый миска. Менә миска чыкты. Bütün этапларында күрдік. Хәзер инде без Фирменный кибеттә, Кукмарада, Ленин урамы 42-нче йортта. Кеттек без Кукмарада фирменный кибет. Бу иң беренче фирменный кибет ачылган иде. Ул ачылган 10 ел элек. 10 ел ачылды. Менә бүгенге көндә Монда. шушындый бинада, шушындый мотор Зур җирдә. ассортимент. Кичкенә генә бер пишмакта иде бу. Хәзер ассортимент зур, ассортимент күп. Табадыр, кастрюльдер, нәрсә кирәк. Шашлык пешерер өчен, Шашлык пешерер өчен, мангалдыр. манты пешерәсегез киләме? Һәр төрле нәрсәне. Кемгәдер нәрсә шуй килеп алсагыз була. Көтеп калабыз, килегез. Тагын бер кат адресы Кукмарадагы. Кукмара Ленин урамы 42-нче йорт, 2-нче катта. Мин Казандагы адресларны беләм. Җәмәгать, Казандагы адресларны беләсегез килсә. Иң беренче кибетләр ачылган Павлюкин урамы 114. Аннан соң ачылды Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Шулай 3нче кибетләре Мусин урамы 23Б һәм 4нче кибетләре Ленинградский урамы 27. Бу авиатөзелеш районында. Шулай киттек иде. Һәм күпләрне кызыксындырган сорау. Менә бер көнгә әлеге завод ничә продукция чыгара, ничә берәмлек, ничә штук дип әйтик инде. Көнгә 13 меңнән 18 меңгә кадәр продукция чыга. 13 меңнән. Бу бер айга түгел. Бер айга түгел, бу көндәлек. 24 сәгатьтә. 24 сәгатьтә 13 меңнән 18 меңгә кадәр продукция. Башы жасасыя шундый. Юк, шундый санна. Бу завод бер кашан туктап торамы? Тәүлек буе, ел буе туктамыйча эшлибез. 2 тапкыр туктый, туктаганда да Яңа елда инде яңа елда 3 көндә, анда да ремонтный бригадалар ремонтлыйлар һәм Сабантуйга туктыйбыз. Туктаганда завод эшчеләре туктый, ремонтный бригадалар эшли. То есть ел буе, тәүлек буе, ай буе, көн буе туктамыйча эшли завод. Бу саннар мине башка сыймый әле. Тагын бер кат бик зур рәхмәт. Экскурсия өчен, бөтен нәрсәне күрсәткән өчен, аңлаткан өчен, сөйләгән өчен. Рәхмәт, саулыгыгызга рәхмәт. Дуслар, бу шоу без тапшыру иде. Без Кукмара табалары турында бөтен нәрсәне дә беләбез. Мин Булат Бәйрәмов саубулашам. Минекләр китте инде, хәзер. Рәхмәт, яме.